Okay, good morning. Aming agbibuya, agbibuya ti Facebook Live ken of course iti jay deng iti radyo kadato nga Gundaway. Nasa nga parbangon. Yes, so nga Yes. po, iawis mi nga i-share yo detoy agdama po nga Facebook Live iti IFM 99.5 Lawag taburikas tamang idol kat adupay iti agabuya kadto amin asa nga pada Happy Fiesta Lawag! so kada kayo mga idol Glenn. Anya bati dapat nga pagsalitaan ta dito street dance. Siyempre, street dance pa rin doon sino dito nagabgabaken. Sino ba tinagabgabak? Isen ko keng kagayam. When? Alipatak mat nga insen keng kan. Kita sika iti kang runaan ko mga makaam mo. Ngam na amamatan iti sa kalubungan. Ay. Ito Okay. in post upon ni Sir RJ Photography. Ayan, ni Sir RJ. Oo. Ni Sir RJ. When? Hangang Sir Piñera. Ni RJ Photography. Photography ang Piñera. Hello, good morning. Good morning, sir. Ayan, Sino di so, kita yung nag-champion? Ayan, ni Zedcon. Oh, okay. So, the champion would be Cluster 3. Cluster 3 gayam ti nag-champion. The best male and female performer Oo. and best in direction and choreography. Okay. Ayun, no? Very good. So, congratulations. Tara kay aming sa pada. Sino mo tinagbaling nga? Best in direction and Cluster 2 landed as the first runner-up. Ken best in production design. Cluster First, 8. ayan. Cluster 8 kanumat. Second runner-up. Ken most disciplined cluster. Best in festival music isuda pa. When? So, team at Cluster 6 is the third runner-up. Ken Cluster 7, fourth runner-up. Yes. Meanwhile, Cluster 1, 4, 5, 9, and 10 got consolation prizes for their effort in showing their best. Kadato nga street dance idi rabi So nga, digitay idol Glenn. Digitay nagabgaba. Congratulations! Congratulations. Para kay amin nga sa kapada. Happy Fiesta Lawag! Yem. Nato iti pagsalita ta idol Glenn. Kasano ka ngamin iti karigat iti street dance competition. Ken no madlawam idol Glenn kat parang this is one of the highlight kadagiti piyesta. Yes. So ano't makunam? Actually, panunod tayo, bati talagang street dance kunada to. It's a modern dance. So, galing sa kalye, dumangam no dahito ket talagang, tingamin street dance no kukuam. Mostly di hip-hop kasi kato dahito ko tayo, pamulinawin tayo. Cultural kan, at da DJ na i-insert nga, ina-inject nga, digite talagang innovation nga sala. So, freestyle da siguro ng expression dagito iti kultura tayo ken creativity. Isu nga dapat dito nga umuran patok dito gaputa haan ka nga mapan nga agbuya nga adabay adam kasi libre mga idol. Anywhere in the streets mapuyang isuna. Ken syempre dapudup tinatawag okay. Ano kayo agbuya? So, and maganda, it's in festivals and school competition and community event nga talaga. So na, kasi kung makadeto'y kapiestaan tayo, ken deto'y cultural ko pa deto'y tradition tayo deto'y yan. Every every fiesta, deto'y kapiestaan tilawag, at nga talaga kasi nga mapaspasama kan. Okay. And one more thing, deto'y street dance, adon to pa yung mapasama nga street dance into no Tuesday itapaway para katay guling mga idol. So, I'm inviting every Ilocanos in behalf of Apong Glenn. In behalf of Poway Ilocos Norte. Mabaling kayo. Actually, dito yung kathamol kidi nga Poway laing ngayon. So, what to expect? What to expect na pigpig sa very suna kaslakan mo na pinpintas kasi ada duti choreographer nga napan nga kwa kan amo da deje kwa but expect it na haanga da je sango ti simbanita ay apay ada je likod ti munisipyo when actually likod ti simbahan di je tlaang when nga awan i giant hanga tay dati nga DJ sa simbang I don't know the reason why kaano ulit into no 14. Ayhan, February 17. Tuesday. Kasi ayun, mga idol. Kasi DJ
it is an Ash Wednesday. Ay, oo nga, no. Ash Wednesday na next week, mga idol. So, kasi jay, ikan nanya deto yan, detan to nga bigat, detan to nga kwa, danto DJ dudul making, ada di kitay 17? Oh, okay. Ada to tay agarami dati dudul ijay Lawa Bridge. Wow, nagbayat na imas tinudol, mga idol, di ba? Mabaling kayo nga mapan ijay kas lang mangraman ikanda kayo tiko makita yun no kasano DJ pinagluluto da tay pinagluto dati dudul pinag-serve da kendi gijay kwa di gijay adapi anya kamo na DJ ikab kendi pinagdapil ti unas DJ nuang wow de ada garami tiga pulot aman de marami tiga pulot kasi jeno kwa agde aglilikaw nga nuang agaputi unas nga ipitan da DJ dapil sa likaw-likaw ano yun mga idol sa DJ juice na isunto ti pagbalinan da nga adapay tay di kakadaan nga makmakan kasi adaman sa lusod ka idol Glenn datoy kunyari niya DJ panagdapil and all may pakitan to EJ street dance or haan actually DJ ket anda DJ kwanto na kasi lang mak tay aramidin dalang nga kasla sinan nga kwa maker tay scene lang it's just a scene kasi it's may highlight to DJ dance da kun DJ kwa haan mga alam DJ dapil nga mismo DJ okay. DJ pa nakabuyam te talagang gusto nga pinagdapil ket tibigat DJ okay ngem ti sala tay sala adda depende nga min kasi ti atake di DJ choreographer aya kan dete kwada adda kami DJ mangi it's either ti pinangi-highlight daket DJ pinagdapil adda mo DJ pinagarami ti dudul adda mo DJ pinag anya dito yun kasano nga i-express DJ fiesta through Saint Agustin ni San Agustin namin ti kwa ano ti meaning ti guling-guling actually tiguling tiguling-guling ngamin it's a festival nga DJ kwada tay full face isyo nga tay full nga ragragsak okay be merry tay agbarbar tag ka amin nga DJ wasted DJ ko mga aldaw ket i-waste mo amin gaputa into no Ash Wednesday rugiti Quaresma the 40 days of aging na Semana Santa so balik nga santo so balik nga santuan isu nga amin nga kinaluko i-obraamon amin nga kinaluko so it's just a festivity itself festivity amin nga be merry and joyful kada tatong bigat nasantuan to nga kwa iso nga DJ ikabilda nga kwa ditino kwa ya puraw haangan ang isit at DJ kasla puraw ka no kasla dapol sa DJ awan kasi nga ash di ba ante dapo akit tinto no Wednesday Tuesday nga DJ guling-guling kasi puraw iso nano kwa no dete ikanda ti krus ti aguling-guling agsalsala da guling-guling puraw pela at aton no bigat black okay ay puraw ka dito ay puraw sakit ko ngamin DJ anya DJ kasla lang ko ma dito ikatay nadekdek nga anya dito yun digitay bagas tapno may ko ta dito nga kitay pinangi-serve mo ka DJ iyalay mo digitay fruits mo digitay bountiful of kasla lang digitay apityo kasi kumakas so nga kasi before kayo kasi wala mga sdj digitay ang salsala iso nga adapay basi-basi da kada pa iso kada agi-inom da kasi dejing aldaw dejeti talaga nga legit nga license day nga aginom ka nga agbarteg ka kada kwa DJ kasi kasi ko now yun ang mga idol nga iso nga dati makita kita guling-guling festival or no dati street dance da digitay babae no kwa ada di white into da no kwa ni white nga it's just halang nga simbolo DJ I mean halang nga style but it's a symbol at actually ti guling-guling sa ket tinagapon nga term ket guring-guring tayo ginuringan da parang ganun dapat maka-interview ta iti historian mabalin tayo siguro adda amok nga paka bale damagag to no available tayo to ti historyaan ay alaman ta ana i-gestan to dito IFM na 9.5 lawag sapay kumata hang BC ken wise na
Kasjay, ni Ayan, Mr. then, Guerrero. Mr. Guerrero DJ. Okay. And ayan na mga idol in send ni ni Doc Ninja di kita nga baka. Ay okay bagata man lang di ano ni bagata tay aya di kita barangays. Oo. No ti champion ada ti kita cluster 3 mga idol. Iti barangays na dato kat barangay 14, barangay 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. So dito'y barangay ti IFM 99.5 Lawag nangaba Champion tayo, champion. sa champion mga Kasjay. idol. Kaya kumusta ang mga tadig-DJ Kalesa? Di na ko na ni Idol Dennis. Guling-guling means uling. Ti mauringan tamuging wala na. Tay kurus-kurus. O yun. Dati white. Course na. Ayan. And of course, the first runner-up, Cluster 2, Barangay 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan Barit. And of course, iti mo second runner-up mga idol, akit Cluster 8, Barangay Darayday, Tangid, Nalbo, Butong, Nangalisan A, Nangalisan B, kan Raraburan. Ay, dahil kita south of the river. And of course, iti mo third runner-up, Cluster 6, Barangay Metro Gabo, Barangay Metro Gabo, Cavite, Sambuanga, Kabungaan A and B, kan Bengkag. And of course, yung fourth runner-up, Barangay Barangay Apaya, Mangato A, B, Kalayab, Santa Rosa, Balatong, Balakad, kan Araneo. So, DJ mga idol, iti nangabngabak, iti Rabi, iti biyang apo, iti ay, Dok Ninja, ba iti nangabak di kiti, ana? Ambang competition di Kalesa Parade or Aman? Aman siya? Aman ba? Okay. O kasi in-share ko ito ko ata. Ito screen ta. Ayan. Parang makita da. Makita da. Napitas mo gaya mo yan. Ito parang salad. Dapat ti props da nga. Dati palanggana. Ayan, ada pa guys ice cream. Actually mga idol, dito mismo apong at awagan dito street dance at paka-istorya na dito storyline na. Wen. Kasi lang paglalabanan pa. Hanla nga DJ kasano kinalaing yung agsala no di ken DJ execution pa ken detay istorya na tay storyline detay impabuyayo. Yes. Nalalaing kay mga agsala uno amin man nga mo istorya na di mga bakay nga ron. Super kilan nyo di nangabak ili ko tanok. Detay Batak City isot magustok ti storyline na DJ ko. DJ napanjay chap China. Nena. Napansapay Hong Kong kasi. Kasjay ti ko empanada kasjay. Tapos invade na te empanada na DJ and then DJ amo na na ano dito yan na engganyo. Yes. Tapos may batak tapos ginatang. So isla ko. So iti amin apong street dance adati pa kay batugan na apong istorya. Ano ti ko na Idol Dennis? Ya tapos niya palang Tay nausar a palaspas isut mapuuran then mausar ti dapuna para Ash Wednesday. When Ash Wednesday deta. Hangman Wednesday. ngamangat Ash Wednesday ti guling-guling Tuesday before Ash Wednesday. Before Ash Wednesday hanga dati mismo nga Ash Wednesday mga idol. Okay, 5:27 na mga idol. Idol tuloy ito titima na para ginistorya. Pakasik na di street dance competition and street dance parade. Ano digiti Anasken, Obra Anda, and of course, digitay syempre, ano't mapasamak in terms of street dance competitions. Okay. Digitoy, ken digitoy bumarbaran to pedam damag in kamaygan, kalpasan digitoy, apa marigip.